What you say Agya Koo every 1 minute be my machine katawre mu nyina come le ku amu every 1 minute be my machine nam chewa woni na start movie odwane bedi power America oba na oton dokono na me ka cho say every 1 minute be my machine nam no oba Ghana for dada na obe so yakopa adwuma ye no na omko man dokono so ase onton ombe dada ni se ase o ombe pa adwuma mana akoye bi no omse da bi Mami chewa beso adokono na koton of course eno cry a movie adwuma and the movie has collapsed. Don't let nobody lie to you. There is no movie producer before obi wa Ghana or the movie man hand me no is a jack. Why not koton DVD na man any pa do say na to DVD. Ti Agya Koo jankwase akeka no. O career na dum na dada o. Enti he na okonya sika ne kosi sa efie na wasi ya Akufo Addo na de ama. Mema wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wuhwe. Se we your first time abomodia subscribe mia notification ne so send anytime bia ye di video betum sharp na wonso nsa kan wanye bia hwe uhwe wie a comment fa ho kire wadwen efa video no ho abusua like na share emo bia nso enya binhwe medase bebre abusua Twene Jonas grass nkoa the system is working 24/7 and abusua all fire Agya Koo eti ana Twene Jonas fire Agya Koo abusua mo behwa video bi eba social media so a na ye Agya Koo olanche ni new mansion esen ye den edi ni birthday ka ho na busia wo hwe mansion na Agya Koo elanche ye na chese nye mansion ketu akra esun yie enuoma wom swimming pool wom chese wutumu se edan no sika akomu pa wutumu se edan na Agya Koo elanche ye no sika shem na no ana Twene Jonas fire Agya Koo ewo ho o se Agya Koo edan a walanche no o se esi hon mo ache yie papa a che se emfuturo abo ho yie papa emfuturo ekọ he ba he abosadan ho yie for so many years o se sadan no Agya Koo o hye ase esi ye no enye ne esi ho ekopim se MPP eba power o se Agya Koo ekodi ekire bi e campaign ye ema Nana Akufo Addo ema nyame adom o wini ya obeye the president of Ghana o se no ana president Akufo Addo in return no ono so ye den o pe baby e di Agya Koo ye den e hyeye nti o se edan a Agya Koo esi atese oje ne ho samrane no o se enye ono ani botom sika na emom president Akufo Addo ana chese taxpayers money no wa pompi bia ye den e dia ma Agya Koo a chese abehye ne ho tam ana odi bia ye den esidan no o se Agya Koo money top pressure emma the old actors a o ye den onu omu hyase acte o se wo kra no career no egu o se movie no egu se wo Agya Koo wuntwa movie biem ntu ko first ka wen ana wo di si dan no bibia kire se eye president Akufo Addo taxpayers money ana odi amaw edi akoye den edi akosi dan no Twene Jonas se senke movie a Agya Koo etwa ana odi si sa dan na nka sa dan no kwaye den ko asie wie di da if he said the last time Agya Koo twa movie kran yenye den yenkai the last time Agya Koo twa movie Agya Koo stop movie twa ache MPP ba ban mu no ana Agya Koo wenye ska wodi akoye den odi akosi sa dan no nti o se Agya Koo mra out no meka no kure enchire Ghana for say eye MPP aban president Akufo Addo omo ana eden a sponsor na ama na etumi esi dan no omra out no meka ebusua mumie nko
Nienkotie Twene Jonas. The system is working 24/7. Grass in kwa. Mumientie no. Enti Agya Koo ye me be bounce wo ma po be so mu. Susu jai isi anyansa, mesra si anyansa. Efie na si was for so many years. MPP ba konwa so no, ene watimi akwa wie fie no. Enti anya movie na de wa wie ade no, ka nokure na nokure ehun nto no. Saa na u competitors ni nyina obi a oprot da ho. Akrobetum nyina akom na ku movie egu 10 years ago. Enti Akufo Addo mo ba no yi no. And why then waji wo koye campaign man no do to pay ro. Dana sam no amu nyina sisifie because of Akufo Addo. Ye me kira no every 1 minute be about my taxpayers money na. And say I IMF sika ba ya ayi kwasi ampanyi ni abu abai. Why ni chefa de you know for that why ni de bagaya. I say I Captain Smart akoka ho asema odi ni Jimmy to say odi na kokot me wine na mo yentimi fa ni ko wura court bia kino for that uni chance ni wati utiri wo say akoko a wato nsuom utiri wo say akoko nyini a wato nsuom aboa ba wati kino for that me say utiri wo say akoko a wato nsuom aboa ba uni chance ni kina mai ba unim se uye leader o mainum akronfo awia Ghana fo sika wayomi opuni ukra ye kronfo watimi ache ho se obi a no no criticize o mine no ene ye de ne ko de court fo nkwase afo de lawyers na ma jimi no o kwase an di ni jimi e be wura court wa mamu fa jimi mpam no mani fa ne kwase anko kino fo ata abu an di ni jimi betena ha abra mu o mine Ghana Bank of Ghana ni siwo commercial bank siwo na mo de data bank na kwaje bosia Jimmy we watibida Jimmy sem we watibida say data bank ni kwaje bosia no why ni percentage Jimmy we watibida don't get me wrong bro man so na chele no top view omne yo have a good day bro shout out to all taxi drivers in New York City abrofo man na chele bibi ni bre no mo chele top view I know mo ma bye no Sabre bi ni bre masa manda no kwafe na odi pasisa ni je ni normal kogudwoma already enyame be ya ama no heavy no abrofo man e chere no isn't this beautiful ja ma me talk kura nwu omo so a eti Agya Koo everyone minute bi ya buy mass na mu don't get me wrong Agya Koo Akufo Addo ena ama osikadi akosi dan no a man meye sa na auto pressure ma ayimono auto pressure ma enkokrafo na almost starting movie eja wan kasa Agya Koo no mun pante mai na whether na sisenti ama me hwinimu so ni so light but I say I man and I know as malusubo more energy because abrofo man man so ani say dey for be kukasia manya abrofo ma free a with the police our friend almost share power and say omusuro omunim say one of the multi-million dollar mansion owner bi na be park competition so ti omunim ka mo omun ti say bibini a o say ka ni nyina si wa na adwe say ni nyina e pe no da bi of course kwesi broni nim enti o hwe say anu atwem o say na I gotta respect the competition. What you say Agya Koo every 1 minute be ya my machine katawre mu nyina come le ku amu wi every 1 minute be ya my machine nam chewa woni na start movie odwane bedi power America oba na oton dokono na me catch say every 1 minute be ya my machine nam no oba Ghana for dada na obe so akopa adwuma ye no na omko man dokono so ase onton ombe dada ni se ase o ombe pa adwuma mana akoye bi no omse da bi Mami chewa beso adokono na koton of course eno cry che movie adwuma and the movie has collapsed. Don't let nobody lie to you. There is no movie producer obefo obi wo Ghana ordinary movie man hand me no is a jack. Why not koton DVD na man no enipa do se na to DVD. Ti Agya Koo jankwase akeka no. U carry na dum na dada o. Enti he na konya sika ne kosi sa efie na wasi ya Akufo Addo na de ama wo.
abuai na atam sika de ama opa abuai na akotam sika de ama man sika na de omde ya no enti brana beka say oh Mr. T mi fie no ada so many years me kura me free Ghana ba medikal kofa ofie na ni because me fitani o hye asu yebo ahwa me fitani o hye asu yebo ahwa agre kokwanu me be free Ghana ba no ya medikal kofa na ofie no eye mfuturo nko a nam satem na fe na Akufo Addo aba o ba be cheska no wa ku tie dia me kan no everyone minute bi ya man ma so me say me be free Ghana ba Agya Koo na ofie no eda so ye ehye hotel nchen guest house nchen ho a ewo ayi ho everyone minute bi ya man ma everyone minute bi ya man ma so erin ti no ni jimi abetra say erin ti no ni kwasi ade ni jimi abetra say Akufo Addo is far better than Kwame Nkrumah. Abi everyone minute bi ya man ma so abi tie dia meka no the first abuwa na jimi a watam sika ndi ama de aposifie does not mean say we are better than Kwame Nkrumah. No president mutie miye man panyin bia ni wa waba Ghana in the history of Ghana obetimi a compete Kwame Nkrumah period. Nobody obi onu akon agi o mayesi ho factories akesi a obi abie tie dia mention industrialization amwa ibo FNDC MPP omo maton ni nyina ni Kwame Nkrumah factories ni nyina amwa ibo MPP NDC omo beton ni nyina di omo nton ni yeso omo jamana ka wuram enti kwa ku tie dia me kan aboa ba every minute bi abai ma sinam. Never compare Kwame Nkrumah to aboa ba ya Akufo Addo chimpanzee ye tisika so ye come there ye tisika so ye bre omanyo hia man abuai. Never compare abuai to Kwame Nkrumah. A 1,000 million impossible. Kwame Nkrumah himfa no kwadi nkofo ire o play mu himfa anaka se Kwame Nkrumah time na etwedie ni wiase ana etwedie start Adam and Eve time tie dia me chiro no Kwame Nkrumah time na ma o wiase bisa se himfa no kwadi nkofo ire. No, he was thinking about the well-being of the people. Unlike Abuaya, Kramai Bay, Akufo Addo Abuai. I was my Esrausu, ni Charles Ratti. Esrausu, Chamunsu, Esrausu, Chamunsu, yes, Parliament House, I know I don't so good. Johnson, I don't so terminating so. Esrausu, Chamunsu, so I have a pad in the pampers and snark at Parliament. Kramai. Modi levy a baby Ghana for sick and every Muria. Mosasi a block be asem card, Munitas and Makumaku. Esrausu, Messi Wuni cha where Wukisa than Quano of Adjanejano. My better America, min cracker the Biao Kuma. Me use phones on Makumaku 16 iPhones on Kwan, and I'm saying Android phones 5. The Bia network is also the America Wama pre network is also 24/7. iPhone Yashembotomi network is also 24/7. All my phones network is also 24/7. Kwasi broni na ni kromiem free and ye bani ye be fili. Ye ho abetoye. Na bibi niti onu ani krom. Ni sika dan phone so a osani asom na Akufo Addo asom twe. Mwaji scanner wi a mo se o mo tita wa ye use sika nyina free mobile money o mu se woni kapre no. Ni adwam hyew. Adwuma mu mie bi. Obi mobile phone so de be lalasula la afra hwese obenya adwuma bi o ba bi akọ. Ade abebo chop money no. Wo di chimi the selfish at wona chimi nko a na me twitwa nkofo networking. Oman sika nyina ma wi ani nyina na mo de bi amma Agya Koo nom kwasiafo idana samwamu ajimi for good for nothing people. And omni bi atoto kasa kese de dem. And omni bi asisi fie no ma betena no mu dwomanum. Se oman no na ayeye e no makoye adwumaden e no manya sika sisi mansions. Meanwhile ade ne nyina anya no kra me se na no ya na mba America wo. 5 years climate.
Manu ya me twamu Akufo Agya Koo fie nani. Na ye mfuturo nkwa na on plastai. Enam mutie de America no. Setem na abuai na wa power Akufo Addo abuai. Me duru o me se me fa okwa infitam. Ah? Me duru ohwimase a ma branch afa ho. Ni fie nani. Atoda kra me fa okwa agrek wa mu ase. Toda me drive me ko sunyan na mpese me drive dodge traffic me timi wura man ma be pie wa bu akwa. E fa ni fie nani ma dodge abe pie bu akwa. Ma wo mo ho na fe no anse me ko. Enche no maduru man kran so na me ko sunyan ni brekum ni ade a ho na me branch fa. Enti me sra mo magimi asonte mo meka nokre Akufo Addo edi na chi no. Eno na amaye nyina ye. Well, Abusia, any Twene Jonas. The system is working 24/7. Grass and kwa. Or not na moten and canos or fire sano. Well, a hanum a skeleton man TV. Me say ye dear, ye ho. Dear better form no, and I yenso ye de be premo. Into Abusia say one subscriber. Bomodia. Subscribe to Skeleton Man TV. Send your video bia ye de bed and ye de betum ubenye biashe. Abusia enchinjan wo nase kra. Mia subscription button so. Ne mia all ne so send your video bia unsabeka. Me dasi bebre.